kumsang ni somni panni December ni thum ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jongjong te in zawain chibaila thau ule Kovel chanchin thar dangte kan thlir main FIFA World Cup 2022 Qatar rama khelmek hi hanthlir lokela Nizan Khan in upset na lian tak tak mai panni athenga hei hi Kovel barakhai tule Kovel in mak anti khopa Miracle ti hiala Kovel media rang ten ansoi ania World Cup history a lathengai mi lo thil mangin first round chu khar hanita December ni thum zan in dar quartang hian knockout stage si kheltran hanidona December ni sari thang hian round of 16 hi khelzo man beisai ani Nizan FIFA World Cup 2022 khelta ka khan Kovel la thengai mi lo Cameroon in Brazil maktak main an he lau maya Heibaka hian tlangai tura ngai to South Korea chuan Kovela team traber ta jingami Portugal hantuma Portugal laka hian ne na anchang tabok ani Qatar rama World Cup 2022 hankhel hi Nizan kha ani som pathumna ania first round hankhel zo hunchi ani boka African khomol puya ramsang jinga Brazil ne thayom chunchu Cameroon hi anita ani Cameroon hian Nizan Khan World Cup history hansiama World Cup hun kalto zongjong akhan Cameroon le Brazil hi anlowin tumfau to thrina mase Cameroon hian voikhatma nelowin Brazil hian ne na anchang veka Brazil le Cameroon te hi World Cup a hian trum sarizat anlowin tumtoa tun haya anin tonna chu kumsang khajakwa som kwale palia khan ania tichuan kumsang hi le som palia anlowin tongto boka henga te hian Cameroon hi chaklojok ne in Brazil hi anchak veka Tumsari World Cup a anin tonna Cameroon hian Brazil laka hian ne na anla changai lo ane mase Cameroon hian World Cup history siamin Kovela team traber jinga ansoi Brazil hi ne masela hei hi round of 16 luna tan atok zotalawa an group G a hian ale lampanga Switzerland le Serbia hanin khela Switzerland chon 3-2 in Serbia han ne wangin Switzerland le Brazil te hi round of 16 an lut ta thau ane Masekovel media rang ten report an pek danin Cameroon fans te hian nasa takin Brazil han he na hi han loma Nizan zan khua khan an ram chunga hian an khopui rang te Nizan zan khua le tukin jing thleng khan Brazil an ne lomna out thom hi are meulo ani Group H lama upset lian tham tak mai kan muboka Group H a hian an point atanga en chuan Portugal le Uruguay te hi round of 16 lut turangai deu ania Achan chu South Korea hian Kovel team traber ta jingami Portugal han tum dona wangin Uruguay hian Kovela team tra soile football ramjinga langsar tak nilem lo Ghana han tum dona tichuan heng match pania te hian Portugal hi nena changtu turjo kangai anni rolin Uruguay po hi Ghana laka hian nena changtu turangai annia tichuan group A chatang hian Portugal le Uruguay te hi round of 16 lut ngai turangai anita ane in khel hantran chia rinlok angai in Portuguese sauta hian minute nga vel chau akaltia South Korea gola anpet lutta mase Uruguay ta na thilpoi takmai chu Portugal hian hei chau hi golan khung anita Qatar Education City Stadium in khel hi boruak atrang hlea minute somni pasari na vela Kim Yang-un chuan South Korea tan Portugal gol lama hapet lutta hetatrang hian South Korea team ta chu an phur thar ta hlemaya hemachi munam takin han kalpui tluan thaka South Korea hian atop thlangin an tha lawa round of 16 lungai tumin thei top an chua minute som kwa ha han ral meu chuan wang hi chuan South Korean team ta tan gol hathun leta hei hi round of 16 an lu thaina gol hanita bok ani Tichuan Portugal le South Korea in khel hi 2-1 in hatop ta South Korea ne na anchang ta Uruguay le Ghana in khela po Uruguay hian Ghana hi soprepa South Korea chunglama omle tumin thei to panchua mase Ghana hi han duangin han sop tak theilowa 2-0 in hun atop ta Uruguay hian 2-0 in ne na changma sela goal difference sa South Korea han phak tak lo wangin mituin an khelmual han chua san hatulta ane he match prediction an nei na franga po Portugal hi South Korea hian an nelo turangai ani deu veka Uruguay hian Ghana laka hian ne na an changtrok ani point Uruguay hi chu lut ngai tura an ngai hlom ani mase Nizan Khan chu tiang thil chu thleng talawin
achak lojok Portugal le South Korea te chu an group atangin round of 16 lut anita ani tichuan round of 16 match hi December ni thum janindar quartering kheltran ani dona janindar kwa hian Netherlands le USA ten an khel dona tichuan janin janlai pel nu December ni li jinglamdar khata Argentina le Australia ten an khel don boka December ni li jandar kwa France le Poland in an khel dona December ninga jinglamdar khata England le Senegal in han khelanga December ninga vek jandar kwa Japan le Croatia ten han khelanga December niruka Brazil le South Korea ta hi hanin machondona hei hi munam tak turangai ania December niruka Morocco le Spain in han khelanga December ni Saria Portugal le Switzerland te hanin bitum le dona hei po hi match munam tak turangai ani tichuan kumin kumsang ni somni panni World Cup a hian Asia Khomwal puyatrangin Japan chu an grupa point mutam bernin round of 16 an luta Asia Khomwal puyatrang vekin South Korea chuan Khovela team traversingan ngai Portugal chu nein round of 16 an lut boka tichuan kan Khomwal pui Asia Khomwal puyatrangin heng team panni Japan le South Korean team ta hian round of 16 an lut veta ani South Korea hian nizana khan an ramtan history an siam ve boka South Korea hian World Cup an thentrum khan semi final an thleng vea mase khaba khachu knockout stage si an la thengai lo thrimma nizana Portugal laka ne na an chan nuwa round of 16 an lu kha an thlen voi khatna anita ani ole Russia le Ukraine indona chungchanga kan peng lo chi vele thungila February ni somni le pali tranga Russia in Ukraine harun tiratrang khan voin hi ani janni somriat le pathumna ani towa tuntrum chu Ukraine war chungchanga Al Jazeera in report unpack ta hi kanthur big don ani Donetsk region le Luhansk region vela te in dona hi azwal na munber ania voin thleng hian Kherson region chunga po Russian sipai ta nena in beina hi ala thleng chun zom zel boka thlasom velai mai Russia in Ukraine harun nuwa hian chiatna rap thak tak mai hatheng nem hlea ral thuam manga Ukraine ram chunga in dona akal mek lain Kremlin le Western ram sang rual polte in kara thu manga in dona chu chunjom mek zel hani boka kanchan chin tharma salama report kanron pek tong khan NATO summit chu Romania Bucharest muna nei ania NATO chief Jens Stoltenberg chuan Russia hian ral thuamatan he thasik lo thleng tur he amang mekani tin apu ani kha Ukraine hi avotle to a freezing point athleng hani deuh ber to a heti chung hian Russian missile ta chuan critical infrastructure hanti infrastructure poimo tak mai abik takin electricity le tuilam supply na chi rang ta chu an bitum bera an lamang ranga Ukrainian foreign minister Dmytro Kuleba chuan news reporter tenhena kanram hian air defense system kanmamol lea Iris te Hawks te Patriot missile system ta hi arang thayang berin ram rang ta hian min pathoi turin kangen chewa kanram chunga atello kanom thailo energy kanmamona chu nasatakin asang chawa mipui ten tuna hian power supply antla chammeka hei hi chok jang khaya kan har satnate siam that ani thaina turin transformer thanem tham tak mai ramsang tranga tranpuina kanmamoni tin au chok boka world largest military alliance santi NATO member jongsong te hian he kan har satna hi min phukruk sak turin kangen chawni tin au chok tabok ani hetianga thil hathen mek lai hian Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan US le NATO te hian Russia le Ukraine in kara boina thleng meka hian direct taka enroll turin malakna ankalpui meka Kremlin chuan officialin lapuang chialo masela Kiev laka hian NATO le US te hian enroll na thuk tak annaya Ukraine na ral thuam an supply te hi hanchol san lo ni chuan direct takin hein dona hian anin rola kan puang donani ati hetiang vela NATO le Russia in kar achiat viawa khothang ram trangrol poltanena anin kar boruak asat chawviau hian NATO chief lonito trin kum sangni pakwatanga sangni sompali thanga NATO secretary general ni na lochal to tu Fok Ramusan chu atong chuakta Ramusan hi Danish prime minister haloni to thin boka ani hian Al Jazeera in interview an nei na hasaya chuan ahma sabera thilpoimo tak mai chu
ka ngai dana chuan NATO trangrol pol te hi he Ukraine wara hian direct takin inrol kan nilowa mashe NATO hian tuna hian ati tur chu amem baram sang te hi Russia laka an him thaina turin tun aya chakjokin ke apena malak hi hatrulani atia apanina chuan Ukraine tranpuina turle support an pek na konga NATO hian tunaya chakjoka ke apen hi hatrula tharelo te kalta chunga Ukraine tranpuina tana anthil ti zongjong aya ale tam taka chakjok le omjanei thamjokin NATO trangrol polte hian ke anpen atrulani atia he indona hian kalau thirna le ka hriat dana chuan NATO trangrol polten military aid anti Ukraine military te tranpuina tura ral thuam le tranpuina dang chi sang anpek ta chuan omzia anei hlea NATO in abei sayang takin omjanei takin heng te hian na han thok vekani tin hasoi boka former NATO chief Rasmussen hian asoi zeldan chuan NATO hian Ukraine nena hian ral thuam tun aya changkang jok le thajok hi anpek zel hatrula Russian military force te tun thlenga anchet dan zongjong hi Kovelin apom puida nanga chet na hani lo wangin Russia hi kandau dal tur hania Russian sipai ta hian indona munan chet dan tura hian in kai hruina mu malpo an nei lo ni in hriata chu wangin heng sipai ta laka hian Ukraine hian ne na an chan ngai theina turin ral thuam manga tranpuina chi sang ta chu tun aya chakjok le rangjokin kiwa hian NATO hian athlen tir jungsung hi thil trul tak ani bokani atia tuna chuan in China hlui tak mai military equipment ta chu Ukraine tranpuina tan hian pek thin ania mase in China tharlam jok le tunlai thiamna sang jok manga siam Ukraine hena hian ral thuam hlom jok kan pek ngei atula chu chuan Russian military force telaka na taka chet thaina hathen dona Ukraine in abei sayang hian Ukraine van borok ta hi no fly zone kan pon kher hatrulawa NATO trangrol pol ta hian thomna lui chau hi kan manglawa tunlai thiamna sang tak manga siam thomna thar van borok ven himna chu Ukraine nena hian kan peni chuan Ukraine van borok ta hi no fly zone pon kher ngai loin Russian missile rocket ta hi azawain hanlo dang chat theidona chu thil trul masaberani atibok former NATO chief hian asoi zeldan chuan NATO foreign minister te meeting Bucharest muna kannaya khan NATO chuan thutluk na asiama Ukraine hi NATO membera laklu ani donani tin nem nge ani toa chu tianga kan member ni mai tur chu ven him ani theina turin keimani rampoina kan ram ven him na tana kan mandu tolo Ukraine nena hian kan hlan thina hei hi top san ahun toa modan wala hian pon chanang khayang maya kan hlui hlon to ral thuam hlui tak ta chu Russia in tunlai thiamna mangan siam ral thuam tha tak mai dang chat turin Ukraine nena hian kan pea hei hi abei thamin atling tok lowa chuai chuan tun aya ral thuam changkang jok le thajok hi tun aya chakjoka Ukraine nena hian kan then tir jungjung hatul jokani atia mase chu process chuan hun adu mai thaya hun du deu don masela NATO member ram zongjong te hian hei hi kan hriata trula Ukraine hian ne na achan thaina turle eastern flank zongjong te hi him taka kan ven thaina tur chuan he ka thu sai hi NATO hian arang thayang berin ati hlotlin thuai atrulani ati Rasmussen hian asoi zeldan chuan Ukraine hi ramte nawani lowa ramlian le pangai tak ania mase abei mek Russia la kairo hi chuan ramte takte nia February thatranga Russia in arun tiratang khan sipai thanem takmai Ukraine hian hachan towa chuwangin NATO hian Kyiv nena hian Kyiv special security compact he kan pek atrulani atibok Al Jazeera in report an pek zeldan chuan Kremlin in tun thleng hian Ukraine anrun tiratranga an sipai nunna chan zathi engma punjar hanla nei lova Ukraine chuan official in trumni lai mai han pongjar toa Ukrainian armed force te in Russian sipai nunna chan zathi ale tam takin an thanem zoka chu Kovela intelligence agency rang ten report an pek dan le an hriat dan hania mase Kremlin hian official in nem ngena engma alati chuak lawa ale tam takin Ukraine ai hian Russian sipai nunna chan hi tamjok masela sipai anin nga hlein ral thuam po anin nga hlei boka hei wang hian tuna indona kalme ka hian
Ukraine hi ache thrazok angin langma sela victory nia nena changtura an kong zole tura ro hi chu abum bo hlea Ukraine hian kong harsa tak azo mekani tin han report bok ane Ukrainian capital Kiev fatranga officiala thuchua ansiam dan chuan Ukraine sipai nunna chan omto zongjong hi mi singkhat sangthum vel zat antling toa hei aya tamma hi Ukrainian Armed Forces zinga liam tur hanom bokani tin han reporta Mashe Al Jazeera in report anpek dan chuan kumin kumsang ni somni le panhi Augusta Khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai nunna chan omto zongjong hi mi sangkua hantling toni tin ha reporta September thatranga counter-offensive operation hannaina hian natakin Russian sipai ta chunor hannia Ukrainian Armed Force zinga po nunna chan hantam pha hlea chu wangchuan mi singkhat sangthum ai hian nunna chan zathi hantam zokin 100 report boka Ukrainian President Volodymyr Zelensky advisor Mikhailo Podolyak chuan Ukraine Channel 24 nena report apek dan chuan tuna hian Ukraine General Staff of the Armed Forces atangin kan sipai nunna chan to zat zongjong report hi kantonga chuti rol chuan official figure top command nena tangin kantong boka sipai nunna chan zat hi report ai nang lo nuala mi singkhat sang ni zanga emo hanni rin hania top command atanga report kan don dan chuan mi singkhat sangthum chuang nunna chan hanom toni in khriat ani bokani ati Ukrainian Presidential Advisor Mikhailo Podolyak hian asoijal dan chuan Ukraine Armed Forces zinga hliam tur zathi chiang takin khriat thei ani rilowa official data hi chiang kong taka khriat thei ani vele President Zelensky chuan mi puita khriat turin apuang zardon ani atia Ukraine ramchunga hian classic khowot takchu ain tran chomek zela hetiang kara hian Ukraine khochak lampang region the next region in beina rapthak takin hatheng meka hei hi sipai tam tak nunna chan na hania Ukraine sipai nunna chan omnual ma sela Russian sipai nunna chan hi ale tam takin hantam zoka ma se khowot hian hati boy wangin counter-offensive operation po chak takin kalpui hlai thei ani talawa hei wang hian United States of America President Joe Biden le athurol pui French President Emmanuel Macron te chuan Washington DC in biakna hannaya Ukraine le Russia indona chungchanga hian Russia hian dan lawangin ramzau na athokani tin thutluk na ansiama heng rampani khroitu te hian classic khowot tak noya hian Ukraine hian indona hi chumlo chatlawa akalpui zel thaina turin vorama po harsatna ommi alawa sipai te anchet velna turle ralthum chikrang po khowot tak noya po olsam taka man ani thaina turin vorama po anman thin equipment sipai ta in thuamna chikrang le ralthum chikrang mangin tranpui turin thutluk na ansiam tabok ani thamasa November thatop thlengkhan he indona US top general 10 Russian sipai nunna chanemo liam tuaremo anchu dan chuan Russian sipai jinga hian liam tuaremo nunna chanemo hi mi noi khat ain antlem lawani tin report anpea Ukraine President Volodymyr Zelensky advisor tho Oleksiy Arestovich chuan Ukrainian Armed Force tele intelligence agency ten uluk taka hanjir chirna tanga Ukrainian annem nge dan chuan Ukraine sipai nunna chan zat a hian Russian sipai nunna chan zathi alet saria in hantam zokani tin ha reporta Al Jazeera chuan report anpek danin indona mun hi avoto ema wangin Russian sipai te po hi order han muangin hanche hlei theilowa chutiang bok chuan Ukraine sipai te po order han muangin hanche hlei theilo ve tho boka Russia in asipai khowot nuaya chetla thang Arctic region vela tranga alak chua Ukraine ramchunga haron tirlu te po indona tak machona Arctic region vela hian om hanni lo wangin indona mual battleground taka chuan harsatna antok ve thawani tin Al Jazeera hian han reporta ralhla taka tranga power station te energy infrastructure chikrang Moscow in handon baithin le tarketa handon nei thin ta chu cholsan lovin hanlati chun zom zela mase hengmuna hian chirna tam tak thlen masela battleground airo chuan Russian sipai ta hi mason thailoin han oma Ukrainian Armed Force te po tuna hian khowota wangin harsatna tokin hanom mekani tin han report bok
mà se Ukrainian Armed Force te hi anram chung omdan chiang taka hretu le bordera hian voitam tak patrolling naya lo om to ani wangin Moscow sipai te tan hian advantage hunrem chang atlem jok lea chu wang chuan Moscow sipai te hi zoi in anung tol zoka antang mek zela US le France in tranpuina apek tur hi andon huna chuan Ukrainian Armed Force te hian counter-offensive operation hi ama ang thawat chak khan an kalpui chunjom thei an bei sei bok ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thei te ni phot sela kan channel lo thir tu la subscribe lo hinam chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia